Yes, ibihe byiza rwose, igitondo cyiza kuri buri umwe wahisemo kubana natwe. Akavuga ati reka makuru nje nyasanga aha. Ni kuri KTV News, kinyamakuru cya mbere kandi urukumbi ku mubumbe. Kikugezaho amakuru ukwiye kumva kandi ukeneye kumenya. Ni hirya no hino mu karere ka Afurika y'ibyaga bigari. Ni ku mutekano, politiki na diplomasi, ibivugwa, ibitangazwa ndetse n'ibikorwa nibyo tuba tukugezaho aho uri hose. Ni mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo, ni mu nguni zose z'isi. Rero bavandimwe, ntayindi mpamba mbasesekaranyeho uretse amakuru. Nge ndi Fagi Kayinamura kuri mikro, ariko kandi reka mvuge ni ntayindi mpamba tubasesekaranyeho. Impamvu nuko ntari njyenyine muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 10 z'ukwa 11 2025. Bwana Umutala ndamwakira ku murongo wa telefone tubagezeho uko byifashe mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Turatambagira hirya no hino mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Uvira, turebera hamwe uko situation imeze. Bizindutse byifashe bite hagati y'impande zombi. Biravuga ko M23 igambire gufata umujyi wa Uvira, dore ko inavugwa ahitwa Kibanda Mangobo muri Shabunda havuzwe ibitero bikomeye. Turakomoza kubitangazwa n'igisirikare cya Congo FARDC, ibyavuzwe na General Major Sylvain Kenge, muvugizi wa FARDC mu gihugu. Aravuga ati rwose M23 iri kurenga ku gahenge. Turaje turebera hamwe ukuri kw'ibitangazwa na FARDC. Hanyuma ariko hari byinshi biri gutangazwa, hari amakuru ari kuvugwa mu by'ukuri ngo y'urupfu rw'abasirikare ba M23. Nahoze mbona hari abavuga ko Brigadier General Bernard Byamungu Maheshe nitwayisi wa General Sultan Makenga ngo yaba yariciwe ahitwa Nzibira. Turaje tubayunkunze iriyobera. Hari abatubaza amakuru kuri Lieutenant Colonel Wilingoma, umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, nawe birabo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bari kumubika. Turaje turebera hamwe ibyari byo, ariko kandi turanyarukira muri Uvira. Aha haraturuka amakuru akomeye cyane n'imiborogo bari mu kiriyo. Ndavuga aba FARDC. Ese bigenze bite? FARDC iri kurira yo kwarika nyuma yo gupfusha Uvira. Rero mu gikuri iravugwamo inkuru mbi cyane ku ruhande rw'ingabo za Felix Antoine Tshisekedi Faci Beton. Hanyuma rero inkuru tuza gukomozaho muri Uvira nitumara kubabwira iby'urupfu rw'umusirikare wa FARDC, ndababwira uko situation yifashe muri uyu mujyi wa Uvira. Ni gute umutwe wa M23 turi kwitegura kwa advancinga kuri uyu mujyi, ariko kandi ndanababwira iby'imyigaragambyo yaciye ibintu muri uriya mujyi wa Uvira yakozwe n'abande bamaganaga iki. Turabihimuzi n'umuzingo muri aya makuru. None ubu ndi umusore ndagenda nta kibazo mfite, yahozeho riraka kugeza uyu munsi. Nanjye ndi umubyeyi nk'abandi, ndakikiye. Nawe witinda, habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza. Ubu mubona nari mfite ikibazo cyo kutabyara, ariko nyuma mpura n'umuvuzi gakondo ufite inkomoko yo muri Tanzania. Nabashishikariza kuza namwe akabakuraho bikaba. Tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagemande, amibe, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Akarusho kandi kubivuza indwara z'amarozi, ibitegano, ibigaburano, ibihuhirano, nyabingi ndetse n'ibindi. Abatugezeho baritangira ubuhamya. Ubu mubona nigeze guhura n'ikibazo cyo kurogwa, nyuma naje guhura n'umuganga gakondo ukomoka muri Tanzania, aramfasha ndakira. None ubu ndi umusore ndagenda nta kibazo mfite. Kuba ari mahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHR, dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ku bindi bisobanuro bariza kuri nimero ya telefone ikurikira 0788 Hanyuma rero turanyarukira mu bice bitandukanye. Turebera hamwe muri Shabunda haravugwa imirwano ikomeye mu bice bitandukanye nka Bulambula. Aha hose haravugwa mu by'ukuri isasu ryavugije ubuhuha. Kibanda Mangobo ku nzira ya Walungu Shabunda. Turaje turebera hamwe ibiri gutangazwa mu by'ukuri hariya ku mugezi wa Mudugwe. Aha ngaha haravugwa amakuru akomeye cyane hariya mu bice bya Mwinga ndetse na Walungu. Turabije muzini muzingo Fizi mu bice bya Tuwe bimaze iminsi bifashwe na MRDP twirwaneho. Haravugwa amakuru akomeye cyane. Munyemerere mu by'ukuri muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi turebera hamwe ibiri gutangazwa. Hanyuma ariko muri rusange turakomoza ku makuru guturuka muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Warikare. Tubive imuzini muzingo muri rusange. Ikindi tuza kubabwiraho muri aya makuru na uzembara rwose n'ibikoye mu itangazo MRDP twirwaneho yashyize ahagaragara
ntabwo wakivuga twirwaneho yonyine di ni AFC M23 ndetse na MRDP twirwaneho. Bashyize hanze itangazo rikomeye cyane cyangwa se twatangarijwe ibice abarundi bari kwisukamo ku bwinshi bona FRDC twirwaneho yamaganye kandi ingabo z'u Burundi inasaba ko zikurwa ku misozi y'Imulenge ahatuwe n'abanyamulenge. Ibirambuye kuri iyi nkuru turabifite ahangaha 5-5. Umubare w'ingabo z'u Burundi na FARDC zaguye ku rugamba ahitwa Rwitsankuku wamenyekanye. Reka mbabwire ibintu byabaye ndetse namwe mubyumvishe mu by'ukuri amatwi y'umutima mwumva uburyo biremereye cyane. Indi nkuru mbabwiraho turanyarukira Goma, 3 bapfuye. Biravuga ko mu by'ukuri ngo bishwe n'imitwe yitwaje intwaro. Turaje turebera hamwe ukuri kw'aya makuru. Ni hanyuma turanyarukira Masisi mbabwire ku buzima bw'atuye ahitwa muri sheferi ya Bashal. Haravugwa amakuru akomeye cyane ku baturage batuye mu gace kitwa ngo ni Kahe. Turabifi muzini muzingo ahari mu nkengero z'umujyi wa Kicanga mu teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyepfo. Turabiva imuzini muzingo hanyuma muri Kivu y'Amajyepfo ariko imyigaragambyo ku munsi w'ejo yaciye ibintu ndayibabwiraho rwose uko byaje kuba bigenda. Monisco yafunze ibirindiro byayo bibiri muri Ituri. Turabiva imuzini muzingo nyuma y'uko Monisco ikomeje no gutanga imyitozo ku ngabo za Congo FARDC, ariko twamaze kwakira amakuru y'uko umubare munini wabahaye imyitozo ari inyeshyamba za FDLR z'inkoramaraso zasize zihekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi. Turagaruka ku makuru ari gutangazwa muri rusange nabo ku ruhande rwa AFC 23 ndetse no ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Amatangazo ari gusohoka uko bwije nuko bukeye, barashinjanya kurenga ku gahenge doha muri Katari. Mu by'ukuri twakira amakuru yuko ibiganiro bya Zambia nyuma yuko Perezida Bertrand Bisimwa ni umuyobozi wungirije wa AFC 23 ejo bundi tariki 8 yari yasohoye itangazo agaragaza ko rwose ibyishimo biza gutaha mu banyekongo kubera ko yari amaze kuganira n'Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Katari kabona umuhuza hagati y'impande zishyamiranye. Rero Bertrand Bisimwa aza gutangaza inkuru yuko ari vuba cyane amahoro agahinda muri Burasirazuba bwa Kongo, abahinga bagahinga, abatwara ibinyabiziga bagatambuka nta nkomyi, abaturage bahunze bagahunguka. Ariko noneho inkuru iva muri Katari yo isubije ibintu ibubise. Turaje turebera hamwe ibiri kuvugwa. Constantin Mutamba ari mu maje cyangwa se kwikara yishyushye niko navuga, ahafungiye muri gereza ngafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuko ntahabwa ibintu nkenerwa nk'umuntu mu by'ukuri yakoreye igihugu. Yasohoye itangazo rero harabo yashimye n'abanenga turabigarukaho. Indi nkuru nza kubabwiraho 5-5 munyemerere tunyarukire mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Perezida Museveni yaburiye abanyakenya binjiye muri Uganda mu by'ukuri ngo bigize inzobere mu myigaragambyo. Turabiva umuzini muzingo turanyarukira mu by'ukuri hanze ya Afrika. Ndababwira ko ingabo 800 za NATO ngo ziryamye amajanja mu gihe intambara n'Uburusiya yarota. Hanyuma ndabwira ibyo gusana ibyo Perezida Joe Biden wa Amerika ucyuye igihe yangije ngo bizatwara igihe kirekire. Ni Sergei Lavrov ku mubano w'Uburusiya ndetse na Amerika. Uyu Lavrov ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Uburusiya. Yatangaje ati rwose kugira ngo twongere tubane neza na Amerika hari ibyo Biden yasize azambije. Rero na hacu turasabwa imbaraga zidasanzwe twebwe ubwacu nk'Uburusiya ndetse na Perezida Donald Trump kugira ngo ibihugu bibane neza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga rero w'Uburusiya yavuze ibintu bikomeye cyane turabigarukaho. Hanyuma Ububirigi bwatakambiye abagera ku 150 bafite imyaka 17 kwinjira mu gisirikare. Ni kubwizihe mpamvu? Ese Ububirigi buri kwitegura intambara? Turabivimuzi. White House yashinje BBC gutangaza ibinyoma 100. Ndaje mbabwira ibyo binyoma byari byo. Reka rero mbaha ikaze mbibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe. Ni subscribe cyangwa sabone ni kuri KTV News nta handi ubundi bini inshuti bavandimwe. Nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Nimero 0784483227 ni numero yacu ya WhatsApp watwandikira cyangwa se ukaduhamagara wifuza kumenyekanisha ibikorwa byawe. Amarembo arafunguye. Reka rero nakire bwana umutala tutwanzike turebera hamwe ikiri kuvuga amaginga ya kuri tele niho twibanda cyane. Tubanze tubabwire uko situation y'umutekano imeze mu bice bitandukanye byo mu Burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka ndebe ko mbasha kumufatisha ubundi twanzike n'amakuru cyangwa se n'ingingo
twagiye tugaruka mu buryo buvunaguye. Umutala uranyumva neza? Yes, ndakumva cyane bwana Kayinamura, umeze neza nawe kandi mva neza kandi Ndakumva neza cyane, ubwo ariko kubera ikibazo cya tekinike twahuye nacyo, reka ngusabe mu by'ukuri kugerageza kongera ijwi kugira ngo abantu bacu bumve neza ibikubiye muri aya makuru. ngira ngo ariko ndimo ndagerageza kuvuga cyane ariko nta kibazo, ndahari cyane rwose. Bimeze bite rero? Meze neza ariko nkabona inkuru nyinshi. Navuga ko inyinshi ziganjemo urucantege. Inkuru z'urucantege ku ruhe ruhande? Nubwo kuri bamwe nanone bari inkuru navuga zibashimishije, ariko ni inkuru z'urucantege ku mutwe wa 23. Gute rero uyu mutwe w'iciwe w'abasirikare byagenze bite? Ibi bintu mu by'ukuri kugira ngo uzabone evidence yabyo biraza kugorana, kuko ubundi biba bitangaje kubona nk'umuntu afata ifoto y'umuntu agashyiraho rest in peace wenda inyuguti 3, ariko wareba byibura wanamubaza uti gerageza uzana agafoto kanyako kagaragaza ibintu ko biri eclaire, biri clear. Yego. Akarya iminwa akarya indi. Nibyo birimo birabangaha, ngira ngo wamubonye Byamungu yuzuye social media. Bernard Byamungu Maheshe bari kumubika. Yego. Umugabo witwa Uwiringoma nawe nuko. Yego, ndahoze hari umukunzi wacu wa KTV News watwandikiye, aherereye mu gihugu cy'u Burundi. Ati none bwana Kayinamura tubwize ukuri, Wile Ngoma we yanditse Wile Ngoma yapfuye? Nahise mubwira nti oya. Namubwiye oya ariko ntaza amakuru. Ubwo uratubwira ese ibi bihoha cyangwa se aya makuru niba ari n'ukuri ari kuvaho ubundi aya makuru? Mu by'ukuri amakuru ukurikije n'igihe arimo aravugirwa n'igihe yakabaye yaravugiwe, yego, birahabanye ku rwego rwo hejuru. Kuko abona bashije kubona gihe barimo barabasha kuvuga cyane n'ubundi nabo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Yego. Rwose ni abantu ubona yuko byanga bikunda baba bafite ukwaha barimo. Harimo umugabo witwa Arihatan, ni imeri ye, ariko kitwa Patrakata. Bigaragara ko ari n'umunyamakuru wakoreshejwe, ushobora kuba aturuka muri Israel, kuko kuri bio ye harimo ko ari umusniper. Ariko ukabona yuko amafoto ye ari FARDC, ukabona mu bihe bitandukanye yagiye postinga kenshi cyane abawazalendo bari mu rugamba navuga rupfuye amaso. Niwe wagiye agaragaza ibijyanye n'iripfa rya hato na hato ry'abasirikare. Yego. Bo muri M23. Ariko nanone ukabona ko yongera gusa ibintu bijyanye na propaganda, avuga ngo n'ikindi ni RDF again. Yego. Iyo urebye abantu ukuntu bahita basamira hejuru aya makuru, abenshi bari guhita batanga evidence. Hari uwo nabonye yatanze evidence z'uko we ubwe ari kumwe n'umusirikare witwa Uwiringoma avuga ko yapfuye. Hari nk'umwe rwose w'umuzungu wamusubije, ni umuryango w'abazungu ushobora kuba muri Goma, wahise ugaragaza video baheruka kuba bafatanye na Uwiringoma. Amatariki ngo yatangazaga ngo yapfiriyeho birahabanye cyane. Hari uwo nabonye ubwe avuga yuko uyu mugabo ahubwo, yego, ngo ashobora no kuba
ari muri operasiyo karahabutaka ari gutegura mu bice byerekera za Kisangani ari muri Warikare avuga ko Uwiringoma ari Mutaraga gusa ngira ngo nanone bishobora kuba bifite aho bihuriye n'iri ceceka rya Uwiringoma hashize igihe mu by'ukuri atavuga cyane ku mbuga nkoranyambaga yaracecetse ni kimwe na mugenzi we Bernard Byamungu. Yego Byamungu waherutse kuvugira Nzibira ntabwo arongera kugaragara. Aha rero niwo uyu mugabo w'umupropagandiste watangiye aya makuru yanavuze ati rwose Byamungu Bernard witwa ubundi ngo bakunda kumwita Tiger 01 aravuga ngo nawe ngo yapfuye vraiment ngo yapfiriye ngo muri Nzibira ngo yaguye Nzibira wakuka igihe Nzibira haheruka kubera ikintu cyitwa imirwano ishobora kuba wenda yabijyana mu nzu ni igihe n'ubundi Nzibira yafatwaga kandi nyuma y'uko ifashwe ni hagati mu kwezi kwa munana I guess kwa munani kwa cyenda oya kwa cyenda urumva kandi nyuma y'uko ifashwe niwe waganirije abaturage ba Nzibira abisesa ko bazagera Shabunda Uvira n'ahandi ubwo rero n'abandi rwose basamiye hejuru aya makuru uyu mugabo biragaragara neza yuko rwose yarwambaye baramubwira bati azabe wibeshya ariko yatangaje ko ashobora kuba Byamungu ashobora kuba yarazize ngo bya bitero bya drone bya za drone zaturutse mu bice bya Uvira na Bujumbura ubwo yari yaraye aganirije abaturage ba Nzibira bukeye hagabwa ibitero bya drone ubwo rero wenda ikigaragara evidence z'abari ku rugamba sindizi neza nimba yuko umuntu ashobora kuguhisha atarasanzwe aguhisha mu by'ukuri rero nta muntu kuri ruhande rwa M23 wari wavuga kuri aya makuru rwose nawe ariko hakaba ikintu cyabaye cy'abasirikare ngo b'abarundi bamaze iminsi bapfa ibi bishobora kuba ari propaganda yo kugira ngo bahishiriye inkuru cyangwa se bapfubye iyi nkuru ntigire uburemere byo kuvugwa ngira ngo wabibonye ko na MRDP twirwaneho yego hari ukuntu bagaragaje umubare wose w'abasirikare b'abarundi bari gukora amano hariya muri biriya bice ndetse n'abiciwe muri Rwitsankuku watubwiye ahubwo ngo umubare watumbagiye abicaye muri Rwitsankuku hariya muri Fizi yafashwe na MRDP twirwaneho cyane rwose ndumuratumbagira cyane kuko haraca isaha n'isaha bagahita bamenya ngo akandi gace ngo nimwibuka ngo ya mikingo nanone ngo twari turimo n'aha ntabwo muzi ko naho haguyemo abasirikare ngo nimwibuka ko hari imirambo ngo twaje kohereza ngo mu bice bya Uvira hari imirambo y'abarundi yoherejwe Uvira ivanywe aho ngaho mu bice bya Fizi ndi kwakira amakuru kwigira kuri ingahera wowe bari kukubwira imirambo ingahe mbona kuba ngo wenda reka inkuru nse nk'uyivimuzi nkurikije uko nayibariwe ndetse na evidence zimwe na zimwe nagiye nshakisha nkazibona yego umuvandimwe yambwiye ati nyamara wa mubare w'ingabo z'Uburundi zari ziri kumwe na FARDC zaguye ku rugamba muri Rwitsankuku ntawumenye nanjye nikagira inkuru arambwira ati mu by'ukuri si ibyo kuvuga umuntu abitindaho cyane ati kuko n'ubundi urakomeza kugenda uzamuka nkurikije amakuru mfite yego ndamubwira ni kubera iki kuki arambwira ati iyi ntambara imaze igihe kinini atari ko hari umusirikare utashatse konza kuvuga izina rye ati nyihanganire ntabwo njya mwisha ariko uyu nguyu we simuvuga kuko arakomeye yego atari ko ati kuko ni impamvu z'umutekano we kandi nzi ko noneho ukuntu yabwiye bifite ukuntu bikomeye nzi ko azatugirira akamaro yego ubwo yavugaga abo mu bwoko bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda abanyamurenge n'iki barimo barahura n'ibyago bikomeye hariya ati aracyatugirira akamaro nubwo yaba ari ku ruhande rw'abatugirira nabi sinamuvuga yego urumva niba amagambo akomeye ndakumva cyane
arakomeza arambwira ati ikindi kandi impamvu ndi kukubwira yuko ibintu biri bukomeze kuzamuka imirwano n'ubundi yagiye ikomeza atariko noneho ibyabaye ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 11 2025 biteye ubwoba. Ati uwo musirikare yambwiye yuko babonye imirambo igera kuri 85 y'abarundi y'abasirikare b'abarundi, ntabwo ari coalition ubwo yango bavanze na FARDC. Atariko ikigereranyo cya 85% cy'abasirikare 80 n'abasirikare b'abarundi. Yego, la majority bari bambaye impuzangano z'igisirikare cya leta ya Kongo. Atariko n'abarundi, ariko n'abarundi. Arakomeza arambwira ati Rwitsaguku izengurutswe n'ibisambu byinshi, ariho handi nakubwiraga ngo bari kugenda bavumbura imikingo. Yego, ambwira ko ngo abenshi baguye muri iyo mirwano basanzwe muri iyo mikuku n'imirambo yari yaragiye ibura mu buryo ngo budasobanutse. Kuko ngo 23 na MRDP twirwaneho babaguye gitumo bakwira imishwaro bagenda bapfa urusorongo mu bice bitandukanye. Yego, ati ikindi aba basirikare banatakaje ibikoresho byinshi. Yego, ati batwambuye amasasu menshi twashoboraga kuzarwanisha byibura nk'imyaka 10. Yego, ahangaha nahise ngira ubwoba ndavuga ni noneho ya ntambara ya Sud Kivu wa mugani wa munyamurenge yorutse ngo guhanura yuko igiye kurangira yabirangiye, kuko nimba abantu babatwaye amabogisi y'amasasu bashobora kuba bakoresha byibura nk'imyaka 10. Yego, ubwo baba bagenda bahuzahuza imibare y'imyaka bamaze barwana. Ubwo ni nko gukora, ubwo ni ukujeneraliza. Urumva ko ibintu hano bikomeye, ntabwo byoroshye. Ntabwo nabonye ko mubaze ibintu byinshi cyane uko yagurukaga. Urumva ni no ku ruhande rw'abatasanzwe bafite isanzuraho nuko wa mutaramu yagize uko agenza kanda akanyenyeri. Yego, ariko uko ni ukuri kuri hariya abasirikare ba FARDC bumiwe, abarundi bakubiswe n'inkuba. yego, Ibirindiro bigera muri 70 byari bihari. Ubwo tuvugana hari amakampa amwe namwe yarangije kugira gute gusenywa. Urumva batayo zavuyemo abasirikare bagera kuri 80. Ntabwo ari batayo isigara ihagaze rwose, baba bacitsemo igikuba. Barimo baragenda rero babakwirakwiza mu yandi mabatayo kugira ngo ya madiviziyo uko ameze kuriya yongere yiyubake. Ntabwo akari inkuru y'incamugongo ku basirikare b'abarundi. none se twirwaniye ko yashyize ahagaragara noneho uburyo ingabo z'u Burundi zoherejwe mu bice bya Fizi igashyira hanze n'abaziyoboye nibyo mubwira n'umugambi ndetse n'igihe bateganya kugira gute gushyira mu bikorwa ibikubiye mu mugambi bafite. Ubwo no ubabona byo bitubwira kubera ko Yego, bifite aho bihuriye n'iyo mutation na permutation zagiye zibaho kubera yuko abasirikare bagiye bahindagurwa. reba rero ukuntu byagenze. nahoze mbona n'itangazo rya twirwaneho ribigaragaza. Tubwire ngo mu mugambi ukomeje wo gukorera jenoside abo mu bwoko bw'Abanyamulenge, Kinshasa na Gitega, ubwo ni Kongo n'u Burundi, bakomeje kohereza ingabo mu misozi ya Fizi, bakomeje gusuka ingabo ahitwa Mwenga ndetse na Uvira. Aha Uvira turaje tuninjire tubabwira inkuru mbi cyane ituruka yo ku ruhande rwa FARDC, aho uyu mutwe wa MRDP twirwaneho uvuga ko ubwo mu by'ukuri washyiraga hanze iri tangazo cyangwa se waryandikaga ritaranasohoka, hari amakuru make bari bafite ariko bahise babona andi menshi bituma itangazo riba rirerire. Bagaragarijwe ko hari mu by'ukuri amabatayo abiri, batayo ebyiri z'abarundi hamwe na batayo imwe y'aba FARDC. Bivuga ko ngo ni batayo y'ibihumbi 3303 ya FARDC.
bose ngo bayobowe na General Civile. Uyu ni komanda w'ibikorwa bya Sokolade muri Kivu y'Amajyepfo uherutse koherezwayo na Tshisekedi urabyibuka. Ngo bereke ngo ubwo twirwaneho yamenyaga aya makuru ngo yandikira itangazo kugira ngaragaze akaga abanyamurenge bashaka guhura nako, yahise inakira amakuru yuko abo ba komando bari barimo kohezwa ku bwinshi mu birindiro byabo mu misozi ya Fizi, ni biherereye ahitwa kuri Poezero, ni mu irembo rikuru ryerekeza mu Minembwe ahatuwe n'abanyamurenge. Urumva ko ari akaga gakomeye. Twirwaneho kavuga ko izi ngabo ngo zagiye ngo zagiye zigiyeyo zihasanga batayo zirenga 10 z'abarundi. Twabigarutse mu minsi yashize. Izi batayo zisanzwe mu misozi ya Fizi, Mwenga na Ovira. MLDP Twirwaneho kavuga ko zirimo kugaba ibitero bishya ku mirongo myinshi y'urugamba kuva mu ntangiriro z'icyumweru gishize. Ubwo rero ibitero byahitanye abasivile benshi kandi bituma abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunga ako karere. Nibyo rwose. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Twirwaneho kuri wa gatandatu ku munsi w'ejo nako rikavuga ko muri batayo zombi zavuye mu Burundi zoherejwe ku mabwiriza ya Perezida Evariste Ndayishimiye, ni batayo z'ubugome z'inkazi z'abasirikare b'inkazi ngo zageze muri Fizi zikoresheje amato atwara abantu ya gisirikare mu kiyaga cya Tanganyika. Izi batayo kandi zikaba ziyobowe n'abafisiye bakurikira. Nkuko bigaragazwa, diviziyo ya mbere iyobowe na Brigadier General Ponsier Hakizimana uzwi ku izina rya Mingi. Mingi we rwose no official. Diviziyo ya kabiri iyobowe na Brigadier General Michel Ndenzako. Diviziyo ya gatatu iyobowe na Brigadier General Jean-Luc Habarugira. Diviziyo ya kane iyobowe na Brigadier General Desire Manirakiza uzwi ku izina rya Gacanga. Rero ubwo itangazo ryandikwaga, batayo ya kabiri ya brigade ya gatandatu yambukaga uruzi rwa Rusizi maze iruhukira ahitwa Ibwegera. Ubwo rero ngo uko kongera ingufu kw'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, Force de Défense Nationale du Burundi, muri teritwari ya Fizi birerekana ko ubufatanye bwa gisirikare bwashyizweho umukono hagati ya guverinoma Kinshasa ndetse n'iya Bujumbura butanga inzira yo gukomeza kohereza kutagira iherezo kw'ingabo z'Abarundi mu misozi miremire y'Umurenge mu rwego rwa gahunda yo gukorera jenoside abanyamurenge batuye muri iyo misozi. Nakaga gakomeye rero. Ngo bigaragaza kandi ubufatanye buteye akaga hagati y'izo ngabo z'ibihugu byombi zikorera Imurenge ku bufatanye n'imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi, irwanya abatutsi ndetse n'abanyamurenge irimo Mayi Mayi, Wazalendo na FDLR igizwe hanini n'abasize baye kwirwana muri jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo rero Twirwaneho isoza itangazo yari yanavuze ko rwose yiyemeje kurengera abaturage b'abasivile bugarijwe no kurimburwa bikomeye. Ni itangazo rirerire. Sinzi niba hari icyo wumvamo. Urumva ibimaze iminsi bitangazwa na uyu maze iminsi Moise Nyarugabo avuganira abanyamurenge. Biri kugaragara noneho ubirebesheje amaso nawe urabibona. Ahangaha umuntu tuvugana. Yego. Umuntu yavuga ngo nta nana Abarundi bafiteho guhisha kane. Ibintu byose byagiye hanze, byo mugano waho ndingi byashwe byarahishuwe. Yego. Sinavuga ngo wenda ni igihe kigeze ngo General Neva ahanwe agire gute, oya. Ahubwo biragaragara ko nyine intambara igihari turacyabireba. Ariko nanone wareba ukavuga uti nimba umuntu ubundi buri amakuru y'ubutasi nkari yarangije kujya hanze. Yego, ahishuwe muri buriya buryo. Yego, mu by'ukuri uruhande rwahishuriwe amabanga rwakabaye rukuramo akabo karenge kubera yuko ayo tuba tutabwiye noneho aba ari ayandi yandi. Yego. Kuko ibyo nimba umuntu akubwira ati muri Uvira hasigayemo abasirikare mbarwa. Yego. Twarabimenye yuko baje kudutegera muri iyi misozi. Yego. Sinzi ko umuntu yamenya ngo muri uwo mujyi wa Uvira n'abasirikare barimo atarimo. Ntushobora kumenya umubare wagize
diviziyo y'igisirikare ngo umenye abayobozi b'ayo madiviziyo utarimo, ntabwo ibyo bintu bishoboka, ntabwo byashoboka. sasa rero navuga ngo bararye bari menge. Ikigaragara M23 iri Uvira. Hari n'amakuru nawozemo aratangazwa n'abo ku ruhande rwa guverinoma avuga ko ngo Uvira hari abagabo 8 bivuga ko ari abo mu nyeshyamba bo mu mutwe w'ihuriro rya twirwaneho na M23. Hano bakavuga ngo na Red Tabara ngo bafatiwe umurenge n'abazalendo ngo bari bahunze imirwano bari bahanganyemo n'ingabo za leta FARDC mu misozi miremire ya Fizi n'iyunamiye Mwenga na Uvira. Abo bafashwe ngo bimuriwe ahitwa Ruvungi muri Uvira. aha niho babyiciye rero. Yego, basi iyo bavuga ko batahunze imirwano bakavuga ko zari intasi, yego, aho wundi ari kubyumva, ariko kuvuga ngo zahunze imirwano nye ko mutigeze mubatsinda, ko ibice byose aribo babifata, bahungaga imirwano bajyayo noneho bagahungira mu bazi se. aho niho nanjye navuze ntariko rwose amabere atangiye kwikora ntonsa bijyanye n'uburyo FARDC yibeshya ko yafasha abarwanyi. reka ntabwo birabyo birimo rwose. Yego, hanyuma twinjire mu mujyi wa Uvira ndani turebere hamwe uko situation imeze. Ni Uvira yabaye Uvira iri kuvugamo inkuru mbi ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo. Urumva? Ubwo rero ni ibintu bitoroshye na gato. Muri Uvira haravuga urupfu rw'umusirikare wa FARDC. Gitubwira noneho nze mubwire amahano abazarendo bakoze mu bice by'ahantu bitwa Bufuna, rwose bikomeje kuba ibindi bindi, bisha abaturage nkareba byakomeye. Uvira haravugwa urupfu rw'umusirikare wa FARDC. Ariko ibikuye mu itangazo rya Ikenge ko tutabivuzeho, ariko turaje tubikurikizeho. Uvira haravuga inkuru mbi cyane kuri FARDC mu gace ka Kavimvira gaherereye mu mujyi wa Uvira ni murasirazuba bwa Kongo ku ruhande rw'u Burundi. Kuko Kavimvira ni nk'umupaka uhuza Uvira ndetse na Bujumbura. Rero ahangaha haravuga umusirikare wa FARDC warashwe na bagenzi be ngo ni nyuma yo kubakangisha grenade abashinja kumugambanira. Nuko ngo umwuka mubi hagati y'aba FARDC nturashira nyuma yuko hoherejwe abandi bayobozi ba gisirikare hariya muri biriya bice. Amakuru yemejwe n'abaturage baturiye aho byabereye ndetse n'inzego z'umutekano avuga ko ibi byabaye amasaha y'umugoroba ku munsi wa 6 tariki 8 ubwo umusirikare yatunguraga bagenzi be agiye kubatera grenade. Bikavugwa ko uwo musirikare yari ameze nk'uwataye umutwe nyuma yo kurakarira abasirikare yavugaga ko bamufitiye umugambi wo kumuhitana, maze ubwo yashakaga kubatera grenade mu rwego rwo kwihumura bahise barasa uwo musirikare ahita apfa ako kanya, grenade ntiyabasha kuyituritsa. Inzego z'umutekano zahise zitangira iperereza ku cyaba cyateye uwo musirikare kwitwara mu buryo nk'ubu budahwitse, ndetse hari n'abakeka ko yaba yari yanyoye ibisindisha cyangwa se yari afite nk'uburwayi bwo mu mutwe. Abayobozi bo mu ngabo za FARDC rero basabye abasirikare bose gukomeza gukurikiza indangagaciro z'igisirikare birinda imyitwarire ishobora guteza ibibazo. Mu by'ukuri birumvikana imbere mu ngabo cyangwa se mu baturage. Ni mu gihe kandi mu bice byinshi by'Iburasirazuba bwa Kongo n'undi harimo imidugararo n'intambara, ibintu bishobora kugira ingaruka ku bitekerereze ya bamwe mu basirikare barimo guhangana n'iyo mirwano. Nk'ubwo Kavimvira tumaze iminsi tubabwira imirwano hagati y'aba FARDC, hagati y'abazarendo baharaniraga kuyobora cyangwa se kugenzura icyo gice. Ejo twabwiraga imirwano y'abazarendo bayobowe na Makanaki bahanganye n'uwitwa Nindedi. Urumva yari imirwano ikomeye rwose aho Makanaki yakubise abazarendo bagenzi be. Ndaza kwibuka wari uyoboye urugamba ku ruhande rw'irindi tsinda ry'abazarendo baje guhungira mu bice bya Tanganyika, bamwe barambuka barohama mu mazi, byari bikomeye. Uvira ariko ikindi kivugwayo, haravugwa imyigaragambyo y'abaforomokazi ndetse n'abaforomo bahawe Uvira, bari mu myigaragambyo ikomeye
kubera ko bamaze amezi 18 badahembwa. Umbwira umukozi wa leta wamara amezi 18 atabonye iposho uburyo yakomeza gukora akazi ka leta. biteye isoni nuko rero. Yego, n'abaforomo bo mu mujyi wa Uvira ni muri basabaga ko bishyurwa amezi 18 y'imishahara batarahembwa. Iyi myanzuro yafashwe nyuma y'urugendo rwo kwigaragambya rukurikiranwa ngo n'inama yo kungurana ibitekerezo rwakurikiwe n'inama yo kungurana ibitekerezo hagati y'abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi. Bati turimo gusaba kwishyurwa amezi 18 tutarahembwa n'andi masezerano twemerewe, niko bamwe mu baforomokazi bitabiriye iki gikorwa cy'imyigaragambyo babivugaga. Nkuko Mapigano Yumbe Moise n'umuvugizi w'ishyirahamwe ry'abakozi Collective Syndical nkuko yabitangaje, iyi myigaragambyo yakajijwe nyuma y'iminsi 6 y'ibirego byabo bititabwaho. Yatangaje ko n'ubusanzwe serivisi z'ibanze zose zizahagarikwa mu gihe badahembwe. Bati twafashe icyemezo cyo kudatanga raporo zose z'icyumweru z'ukwezi cyangwa se iz'abatanyabikorwa, kutongera gutanga serivisi z'ibanze mu mavuriro yacu ndetse no kutitabira amahugurwa yose igihe cyose leta ikomeje kugaragaza kutita ku bibazo byacu, niko irishyira hamwe ry'abaforomo ryabisobanuye. Ubwo rero ku ya gatatu gushyinga ibikorwa by'abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi byarahagaze. Nubwo imyigaragambyo rero igira ingaruka zikomeye ku baturage, abaforomo bavuga ko bagiye kongera imbaraga mu matsinda kurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro kugira ngo mu by'ukuri bamenyekanishe ibibazo by'iterabwoba bishobora gukorerwa bagenzi babo ndetse banashyigikire abahuye n'ubujura cyangwa se ibindi bibazo byatewe n'igisituwasiyo igoye cyane. Aha tuve Uvira rero unatubwire niki kijya mbere ku rundi ruhande. Bano kuvuga ngo uranyemerera ije muri Warikare. Ko muri Warikare rwose akomeje kugenda havugwa inkuru zidasanzwe. Nanjye ubwo nahita mbabwira ibya Shabunda kuko nahoze mbona FARDC itangaza ibyo yakorewe mu bice bya Shabunda. Sylvain Kenge yasohoye itangazo rikomeye cyane agaragaza uburyo ngo M23 ikomeje kurenga ku masezerano y'agahenge. No kuvuga ngo mu bihe bitandukanye twakomeje kugenda twibabwira ariko abantu bagenda babyumva. Ariko umutwaro wa 23 uri muri operasiyo Karahabutaka mu bice bya Warikare. Operasiyo Karundura. Operasiyo Karundura rwose. Yego. Hano hari inkuru Mutaramu yabwiye y'abawazarendo bafashwe. Kandi bamaze iminsi bigamba ko bafasha ahubwo ba M23. Abaturage bagize gutya bahereza umutwe wa 23 amakuru. Ko abazarendo bameze nabi cyane muri grupoma yitwa Bufuna. Yego. Ari muri teritwari ya Warikare, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'Imirwano n'ubundi iri gusatira bikomeye cyane ibice bitandukanye by'iyi Warikare. Yego. Abaturage batanga amakuru bayamutwa mu 23 wari mu bice bya Masisi. Ma 23 bikoranye kuri strategique. Kandi yigira inyuma. Abaturage nabo batanga amakuru ko ngo 23 yagiye. Yego. Wazarendo yigira imbere. Biza kurangira umutwe wa 23 ugarukanye imbaraga. Yego. N'uburakari bukomeye cyane kuko ngo abaturage rwose bari barayitakambiye ku rwego rukomeye. Bakwiranyira muri aba Wazarendo abagera kuri 48. Bose bafashwe. Nabibwiye rwose no mu bayobozi ba sosiyete sivile hano muri Bufuna. Ukora neza ndani kwa mwanzi hariya ngira ngo urabizi ko yakiba gakondo. Yego. Abwira yuko rwose mu 23 ahangaha yahagaritse abawazarendo benshi. Gusa ngo kandi bahise babacitse bigaragara ko n'ubundi bari gukomeza amaoperasiyo kugira gute yo kwinjira n'ubundi mu bice bya Warikare. Yego. Umuntu rero yavuga ko
mu by'ukuri umutwe wa 23 ufite ikintu cyitwa intumbero yo kubohora abaturage, ariko nanone bikaba bigaragara neza yuko ushaka gukomeza kwagura ibice, kuko nk'ubwo ibyo bice basatiriye ni ibice byiganjemo ikintu cyitwa ibuye ry'agaciro mu cyarani. Okay, ni muri teritwari ya Walikale. Iyo rwose ni situwasiyo Walikale, ariko ubwo ntabwo bikuye yuko nanone FARDC irimo irategura urugamba rukomeye cyane ari muri Pinga ya Walikale. Yego, bikavuga ko kiriya kibuga cy'indege kirimo kirakoreshwa rwose cyane cyane ngo mu kubakaho utubuga nabwo udukontoroma dutoya twa za drone. Bikavuga ko ariko nanone ngo bari gukora barya menge kubera yuko abasirikare babamaniye ku icumu nyuma yo gufunga umugabo witwa Jean Masudi. Kugira ngo ibyo byo twabigarukaho cyane kuko mu byose twabibwiye abantu cyane. Hari abasirikare barafungwa twari n'umukomando witwa Bolingo. Yego. Yarafunzwe nawe. Ongera wegere telefone. Yarafunzwe Bolingo Lubanya. Bolingo Lubanya yarafunzwe kandi ngo yari umukomando ukomeye cyane ari ku kibuga cy'indege cya Pinga. Yego. Urumva ko bitoroshye. Ntabwo byoroshye habe na gatoya. Hanyuma hari icyo nshaka kubabwira, hari amakuru nshaka kubagezaho. En dépit de l'exigence de la cessation des hostilités imposée par la communauté internationale, ni Sylvain Ekenge Bomusa, ni umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yongeye kuvuga amagambo akomeye abaye ari ukuri byaba bikomeye umutwe wa M23 wabongeye gucana umuriro kuri Wazalendo na FARDC mu bice bitandukanye. Tugiye kurebera hamwe mu by'ukuri bikubiye mu itangazo Sylvain Ekenge yashyize ahagaragara. investi totalement à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar pour le retour d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo, la coalition terroriste de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda intensifie depuis plusieurs jours les attaques contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo sur le... Uyu ni Ekenge mu gifaransa gitomoye avuga ati rwose nubwo umuryango mpuzamahanga wasabye guhagarika ibikorwa by'intambara, ibikorwa by'imirwano, ibikorwa by'ubushotoranyi, icyifuzo cyashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Katari, ndetse ngo mu rwego rwo kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati ishyirahamwe rya AFC M23 ry'abagizi ba nabi rishyigikiwe ngo n'u Rwanda byakomeje gukaza ibitero ku myanya y'ingabo, ku mapozisiyo y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse ngo iri huriro ryakomeje ibi bikorwa mu minsi yashize. Avuga ko les forces armées de la RDC dénoncent ces violations manifestes et intentionnelles des engagements souscrits dans le cadre des processus de paix de Washington et de Doha. Ces dernières 72 heures, plusieurs positions des forces armées de la République démocratique du Congo ont été la cible des attaques de cette coalition terroriste au sud Kivu. ingabo za Kongo ngo zirahakana ibi birego ndetse no kurenga ku masezerano y'agahenge yashyizweho umukono mu rugendo rw'amahoro i Washington ndetse n'i Doha muri Katari mu masaha 72 ashize. Imyanya myinshi y'ingabo cyangwa se ibirindiro byinshi by'ingabo muri Kivu y'Amajyepfo byibasiwe n'iri shyirahamwe. Reka turebera hamwe noneho ibirindiro avuga ko ngo byarashweho. Il s'agit des positions de Bulambula et de Kibu. Yavuze ibice nka Bulambula. Urumva Bulambula ahasi muri Walungu werekeza Shabunda. Tubwire turebere. Kibandamangobo sur l'axe. Kibandamangobo yavuze Kibandamangobo. Iyi Kibandamangobo ni rimwe mu ishyamba rikomeye cyane riri muri teritwari ya Shabunda
ibya bice babakubitiye ejo bundi na za Rwitavu. yeha avuga Walungu Shabunda, le pont de la Kibandamangabo rero ni ishyamba riri muri Shabunda ariko rikora no kuri Walungu. rivière Mudugwe sur l'axe Walungu Mwenga et tout est Ibiyaga by'umugezi ya Mudugwe ku nzira ya Walungu Mwinga rumva tué par les alliés tuirwa. tuwe iyi ngiyi tuwe ntiyafashwe na twirwaneho ejo bundi yo muri Fizi Néo sur l'axe na Fizi za Minembwe ni muri Kivu y'Amajyepfo. Tuwe mu by'ukuri ni nk'agace cyangwa se ni nk'inzira ihuza Minembwe na Fizi. Minembwe au nord Kivu. Les attaques sont concentrées à Kasopo et à Kajinga. Ibitero byibasiye cyane agace ka Kasopo na Kajinga, ubwo si Kazinga. En Nyamaboko premier, Ati ni mu itsinda ni muri groupement ya Nyamaboko ya mbere secteur de Oso-Banyungu en ndetse no mu gace ka Oso-Banyungu territoire de Massissi. Sans muri teritwari ya Masisi. oublier la tentative d'occupation du mont Irimwi vers Bunyatenge dans le territoire de Lubero. Ndetse ati hano hari no kugerageza gufata umusozi wa Irimwe werekeza ahitwa Bunyatenge ni muri teritwari ya Lubero ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent la communauté internationale et les négociateurs américains et qataris à témoin face à cette attitude non respectueuse des engagements souscrits dans le cadre des négociations en cours. Soucieuses de la sécurité des populations martyrisées, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions pour s'opposer à toutes les provocations de la FCM 23 manifestement non disposées. Ari kuvuga ati rero ingabo za Kongo zirahamagarira umuryango mpuzamahanga hamwe n'abahuza b'Abanyamerika n'Abanyakatari kuba abatangabuhamya cyangwa se kuba umugabo kuri ubu buryo bwo kwirengagiza amasezerano yasinywe mu gihe cy'ibiganiro biri gukorwa. Ati zifite n'impungenge ku mutekano w'abaturage bagizweho ingaruka. Ati ingabo za Kongo rero zakoze ibishoboka byose ngo zihagarike ibitero n'ibibazo byose bya AFC 23 bigaragaza neza ko rero ngo nta bushake bafite bwo gukurikiza inzira y'amahoro yashyizweho umukono cyangwa se yashyizwe mu masezerano yasinywe ku bushake hagati y'impande zombi. Ni Sylvain Ikenge rero ubwo ibi bice yavugaga byo muri Kibandamangabo urumva ibi bice bya Kibandamangabo ejo ndi FARDC yatangaje ko ngo M23 itaragera muri Shabunda, ariko niba ubyumva neza uyu mutwe waburiyo Aho bariyo kubera yuko ubundi ive Ikenge ajya kuvuga ibintu byayoberanye kuko ngira ngo nyuma yuko umugabo witwa Inda wari umuvugizi w'igisirikare cya FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru ni Njike Kayiko Guillaume Kayiko nyuma yuko acecetse yego sinzi undi wamufashije wo muri 34 region militaire biranga hari n'undi wo muri Rugero wigeze kujya bivuga cyane w'inzobe muremure. ubwo ninde harya babona ko bikomeye numvise izina ryo riri kugenda, ariko iyo ubundi Sylvain Ikenge yavuze abari kunga mu ijambo rwose ry'umugabo witwa Felix Tshisekedi mbese biba byakomeye kuri tele. Iyi Shabunda FARDC imaze iminsi ivuga ko M23 yibekera kuba yaragezemo umutwe wa M23 wayinjiyemo mu bihe bitandukanye. Tariki 8 z'ukwa 10 twabwiye inkuru y'uburyo abarwanyi bakomeje gusatira centre ya Shabunda ndetse bafata n'ibice bitandukanye bihuzi Shabunda ndetse na Walungu. Abarwanyi ba M23 bavuzweho gufata agace kitwa bakwise Wazalendo mu buryo bukomeye, ubwo bakwitiraga Wazalendo na FARDC ahitwa Kabare na Walungu byasize bafasha agace kitwa Nuchiluwe, Kishadu urabyibuka, Rubimbe ya mbere na Rubimbe ya kabiri muri Kabare bihita deja cyangwa se birumvikana cyane bibafungurira inzira iberekeza muri teritwari ya Shabunda.
tariki 6 imirwano yarakaze ica ibintu mu ishyamba rya Kibandamagobo. Uyu Sylvain Kenge yanavuzeho ni ishyamba riherereye muri teritwari ya Shabunda no mu tundi duce turimo Rubimbe, Runtukuru ndetse na Mulambula. Aha ni muri teritwari ya Shabunda. Byumvikane ko rero uyu mutwe ukomeje gutera intambwe igana imbere, cyangwa se ukomeje kugenda ukora iyo bwabaga kugira ngo igarure ibice birimo abaturage bameneshwa babuzwa amahwemo na guverinoma ya Kinshasa, ibishimangira cyangwa se bigaragaza ko uyu mutwe ya gahunda yo gufata ibice nka Uvira, ibice nka Tanganyika, ibice nka Maniema, ibice bitandukanye nka byo mu ntara ya Chopo irakomeje rwose. Yego, hanyuma reka noneho nkomeze mbabwira nari makuru ari kuvugwa mu karere, ubwo nanagushimira cyane. Urakoze cyane bwana Kayinamura. Arakoze cyane umutala kutugezaho updates cyangwa se amakuru ari kugenda avugwaho. Reka mbabwire ibyo MONUSCO itangaza. Abakozi ba societe civile ndetse n'abayobozi gakondo muri Ituri barahamagarira guverinoma ya Kongo kwihutisha gahunda yo kwambura intwaro imitwe yitwaje intwaro mbere yo gufunga ibirindiro by'ingabo za MONUSCO biteganijwe mu mpera z'Ugushyingo 2025 mu duce twa Pamitu, Ame ndetse na Mlumbu muri teritwari za Jugu ndetse na Mahagi biteganyijwe mu mpera z'Ugushyingo 2025. Iki cyifuzo cyatanzwe nyuma y'ubutumwa bw'isuzuma bwakozwe n'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO ku itariki ya 6 Ugushyingo. Babona ko kwamburwa intwaro ari ngombwa kugira ngo hirindwe ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byose bishobora kubangamira iterambere rimaze kugerwaho nk'uko bitangazwa na Radio Okapi. Kuba hari ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro mu gihe cy'imyaka 7 ngo byafashije kugarura amahoro n'umutekano mu turere kuva kera twibasuwe n'ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro byoroshya itahuka ry'ibihumbi by'abavandimwe by'abavanwe mu byabo, kongera ibikorwa by'ubuhinzi n'ubukungu ndetse n'imibereho myiza mu baturiye amasoko nk'irya Ame, akurura abarenga ibihumbi 10 buri cyumweru. Icyakora abayobozi ba groupement za Pamitu, Ame ndetse na Mbrubu bagaragaza impungenge z'uko izo nyungu zizagumaho nyuma yo gufunga ibirindiro bya MONUSCO, bashimangira ko kwambura intwaro burundu abazifite batabyemerewe ari ngombwa kugira ngo mu by'ukuri amakimbirane dore kugira ngo ko amakimbirane ngo yakwiyongera. MONUSCO rero yijeje ko ibyahoze ari ibirindiro by'ingabo zayo bizegurirwa igisirikare cya Congo FARDC, zizahashinga kandi ibirindiro kugira ngo ziharindire umutekano. Hanyuma turebere hamwe mu by'ukuri biri kuvugwa mu karere. Mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania haravugwa mu by'ukuri kuri kwa 6 tariki 8 Ugushyingo igipolisi cya Tanzania cyataye muri yombi undi muyobozi mukuru mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Chadema, maze abayobozi bavuga amazina y'abandi 9 bashakishwa kubera imyigaragambyo yakurikiye amatora yo mu cyumweru gishize. Ishyaka Chadema na bamwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko abashinzwe umutekano bishwe abantu barenga 1000. Abashinzwe umutekano bishe abantu barenga 1000. Guverinoma rero ikavuga ko iyo mibare ari ugukabya, ariko ngo ntiyata nubwo ihakana cyangwa se ivuga ko iyo mibare ari ugukabya, nigeze itanga umubare w'abantu yemera bapfuye. Chadema yavuze ko umunyamabanga mukuru wayo wungirije Amani Golugwa yatawe muri yombi na polisi. Yavuze ko Golugwa hamwe n'abandi bantu 9 bashakishwa mu rwego rw'iperereza ku mvururu zadutse mu matora. Nyuma y'umunsi umwe ubushinjacyaha bushinje abantu 145 icyaha cyo kugambanira igihugu, ni polisi yagize iti abapolisi ku bufatanye n'izindi nzego za gisirikare n'umutekano
bakomeje umuhigo ukomeye wo gushaka abantu bose bateguye bahuza kandi bashyira mu bikorwa iki gikorwa kibi. Imyigaragambyo rero yakurikiye insinzi idasanzwe ya Perezida Samia Suluhu Hassan, umuyobozi wa Chadema. Tundu Lissu yashinjwe kugambanira igihugu muri Mata kandi kuba yarahejwe mu matora hamwe n'undi mukandida w'irindi shyaka ritavuga n'umwe n'ubutegetsi. Ahanini nibyo byatumye haduka imyigaragambyo. Komisiyo y'amatora rero yatangaje ko perezida uriho ubu ariwe Samia Suluhu Hassan yatsinze ku majwi 98%. Yarahiye kuwa mbere. Mu bashakishwa rero ngo batabwe muri yombi harimo n'umunyamabanga mukuru wa Chadema yitwa John Munyika n'umuyobozi ushinzwe itumanaho mu ishyaka Brenda Rupia nkuko byatangajwe na polisi y'igihugu cya Tanzania. Hanyuma rero mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda naho reka turebe bamwe amakuru ari guturukayo. Amatora aregereje, bari kwitegura. Hariko kandi Perezida Museveni yemeje ko Abanyakenya babiri binjiye muri Uganda gushyigikira Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine mu bikorwa byo kwiyamamaza bamaze kurekurwa nyuma yo gufungwa iminsi 38 bashinjwa guteza imyivumbagatanyo. Abo Banyakenya babiri ni Bob Njangi ndetse na Nicola Oyo bageze muri Uganda muri Nzeri 2025 bashaka gushyigikira Bobi Wine uri mu bikorwa byo kwiyamamariza kuyobora igihugu cya Uganda mu matora ateganyijwe mu ntangiriro za 2026. Ku itariki ya mbere Ukwakira Abanyakenya babiri baje gutagwa muri yombi n'abagabo bambaye imyenda ya gisirikare mu gace ka Kira ni mu karere ka Wakiso. Mu kiganiro Perezida Museveni yagiranye n'urwego rw'itangazamakuru rwa Uganda UBC ku ya 8 Ugushyingo yavuze ko rwose abo bagabo bashinjwa guteza imyivumbagatanyo kandi ko bamaze kurekurwa ndetse bagashyikirizwa ambasade ya Kenya muri Uganda. Ati muri Uganda dufite ubutasi bukora neza, hari Abanyakenya babiri twataye muri yombi bamaze igihe hano, ndabazi nubwo ntibuka amazina yabo. Baraje rero bakorana n'itsinda rya Kyagulanyi bigize inzobere mu myigaragambyo. Kubera ubutasi bwacu bukomeye twarabafashe, bari bamaze iminsi muri frigo. Minisitiri w'Abanyamahanga wa Kenya Musalia Mudavadi uyatangaje ko kurekurwa kw'abo basore byanyuze mu biganiro bya diplomasi hagati ya Kenya na Uganda kandi ko ari intambwe ibanziriza kubasubiza iwabo. Nyuma yo kurekurwa, Njangi na Oyo bavuze ko banyuze mu bihe bitoroshye aho bari bafungiye mu kigo cya gisirikare cya Kasenyi giherereye i Entebbe kuko ngo bakorewe iyicarubozo aho Ngangi uyu mu by'ukuri avuga ko yamaze iminsi 14 atarya. Ni mu gihe ariko igisirikare cya Uganda UPDF ku itariki 22 Ukwakira 2025 cyari cyasohoye itangazo rivuga ko abo bagabo batafungiwe muri kasho ya gisirikare iyo ariyo yose muri Uganda. Kuva mu mpera za Nzeri uyu mwaka ubwo muri Uganda hatangiraga ibikorwa byo kwiyamamaza amatora ya perezida, abarwanashyaka b'ishyaka NUP rya Bobi Wine n'abandi barishyigikiye bakunze gusakirana n'inzego z'umutekano, bamwe bagatabwa muri yombi. Inzego z'umutekano za Uganda zivuga abataye muri yombi baba barimo gukora ibikorwa binyuranyije n'amategeko birimo guteza imyivumbagatanyo no kurwanya izo nzego, ariko ishyaka rya NUP rivuga ko ibi byose bikorwa ku mpamvu za politike. Amatora ya perezida muri Uganda azaba ku itariki 15 Mutarama 2025. Twambuke rero hakurya y'inyanja ngari naho turebera hamwe amakuru ari kuvugwayo. Reka rero mu minota mike nsigaranye mbabwire ko muri White House yashinje BBC gutangaza ibinyoma birenga 100. Ni umuvugizi wa White House Caroline Leavitt yashinje ikinyamakuru cyo mu Bwongereza BBC gutangaza amakuru y'ibinyoma ku bushake mu nkuru cyakoze ku myigaragambyo y'abari bashyigikiye Perezida Trump yibasiye ingoro y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2021. BBC kandi yakomeje kunengwa nyuma y'uko hagaragaye ko yashyize hamwe amagambo atandukanye yavuzwe na Perezida Trump kuri uwo munsi bigatuma yumvikana nabi. Mu mashusho yerekanwe Trump agaragara abwira abamushyigikiye ati tugiye kujya mu ngoro y'inteko kandi nanjye nzajyana namwe, tugomba kurwana uko dushoboye kuko tutabikoze nta gihugu tuzongera kugira ukundi. Nk'uko ikinyamakuru The
Telegraph kibivuga. Aya magambo yakuwe mu bice bitandukanye by'imbwirwaruhame yavuzwe mu minota igera kuri 54 itandukanye. Ikindi kiganiro ngo nuko nyuma y'iri jambo rya Trump hahise hagaragazwa abigaragambye berekeza ku nyubako ikoreramo inteko ishinga amategeko, nyamara bari batangiye kujyayo mbere y'uko Trump avuga. Lavit rero yabwiye The Telegraph ko BBC yahinduye ku bushake ibyavuzwe na Perezida Donald Trump. Ati rero ni amakuru y'ibinyoma 100% kandi ntibikwiye ko abaturage b'Abongereza bakomeza gutakaza umwanya bayareba. Hanyuma rero turi kugana ku musozo, amakuru yandi aravuga ko Perezida mu by'ukuri Joe Biden ngo yakoze amakosa akomeye ku buryo kongera kubanisha Amerika ndetse n'Uburusiya bizasaba igihe, nk'uko Minisitiri w'Abanyamahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yabivuze, avuga ko ubutegetsi bwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump busa n'ubwiteguye kongera kugirana ibiganiro nabo, ariko ngo bizafata igihe kinini kugira ngo bisubize ku murongo ibyangijwe ku ngoma ya Joe Biden. Lavrov rero yasobanuye ko Uburusiya na Amerika bimaze gukorana inama ebyiri muri uyu mwaka, imwe yabereye muri Arabia Saudite, indi muri Turukiya, zigamije kongera gusubiza ku murongo umubano wa diplomasi n'ubundi bufatanye hagati y'ibihugu byombi. Lavrov rero yavuze ko rwose ariko inama ya gatatu yagombaga gukurikiraho yateshejwe agaciro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka rero tubashimire cyane kubana natwe, imurerekane rw'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, muhahe muronke. Reka ariko nibutsa bifuza kwamaza ko nimero 0784832107 ni nomero yacu ya WhatsApp, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara wifuza kumenyekanisha ibikorwa byawe cyangwa se